Jambo asabakhaye. Atsikaniani ikoragna rahatelo. Rahatelo mikasiky firenena ary maventy amin'ny firenena raha io. Voalohany atsika ikoragna hoe mikasiky hoe karakory moa ataondreto institut mipetraka amitsika Madagasikara reto, karakory vola miditra amin'ny posindreo, karakory zegny fiaignanandreo io agnivon'ny fitondragna. Ny tiako volagniny zegny hoe ny resaka karama, indemnité, raha madinidiniky zegny amin'ny maha mpitondra tany sy ny fanjakagna reo, manomboka amin'ny président république jusqu'amin'ny député. Bokotsika midriky telo andra amare, donc zay raha koa tsy diso farany 19, 20, 21 ny fikondom-pirenena. Atsika bako amizay midriky amin'ny resaka ny filan-kevitry ny ministre ny boaka ny moaly, ny boaka marandraigny ty ny tegna izy. Raha telo zegny koragnisitsika niany. Samboritsika hoe magnakarakory moa ny fipetraka ny fagnifagna na hoe vola amiatsika reto olona ampindramitsika fahefagna reto, na hoe ny karamandreo sy ny tombotsoa azondreo mandritra ny fitondragna ipitrandreo io. Azafady. Atombokotsika izy manomboka amin'ny président de la république. Ny président de la république koa zavatsika salaire anazy, zany hoe karamanany azony par mois io amin'ny 21 millions d'ariary isam-bolagna. Ok, ça marche, ça roule, cool. Donc, aza mavozo anao. Donc, io amin'ny 21 millions ariary par mois na hoe isam-bolagna ny karamany président de la république Madagascar. Karakory re mofra. Ino amizay avantage-nazy azony agnatiny io. Ny président de la république izy managna indemnité, izy mahazo logement, izy mahazo sécurité na ny garde du corps ny afataratsika izy managna véhicule particulier baka amin'ny fanjakagna ny an'ny vahoaka zegny iasany mitondra izy boko koa tsy vitan'zegny, voyage jiaby ataony ndraiky déplacement jiaby ataony regny mbola vola miboaka baka amitsika vahoaka le alegny ato agnatin'ny kitapom-bola mpanjakagna. Io amizay koa le resaka voyage volagny koa zegny na mandeha ivelany na agnatiny ao intérieur zegny jiaby zegny avantage-nazy. Zavatsika ny an'ny premier ministre na IPM na ny chef de gouvernement mikarama 15 millions d'ariary par mois. 15 millions d'ariary par mois ny premier ministre atsika. Ino avantage azony agnatin'ny raha jiaby io? Karamanany io tsy mihetsiky. Igny karama mandeha mibonde caisse-nazy. Karaha zegny koa ny président, igny karama mandeha mibonde caisse-nany. À part les indemnités sy ny avantage jiaby azony. PM même chose, fazozy. Karamandreo tsy mira. Ny PM 15 millions d'ariary par mois. Mahazo logement izy. Mahazo véhicule izy de luxe.
particulier. Mahazo koa izy indemnité de déplacement intérieur extérieur. Io ihany koa ny sécurité na garde du corps nazy raha jiaby zegny sy ny pitsopitso ny madinidiniky mbola tsika vahoaka mandrotsaka vola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana any fagnaro. Fahatelo atsika mizaha ny membre ny gouvernement na ny ministre. Atsika zao manana ministre 29. Mbola azo atao hoe maro zegny. Mbola azo atao hoe maro zegny ministre 29 zegny. Ino amizay karaha mandreto ministre reto par tête. Ro mahazo karama par mois eo amin'ny 10 millions ariary par mois. Karama fotsiny zegny. Ino amizay avantagena raha azondreo akoatran'ny karamandreo ny ministre. Ro mahazo indemnité de logement. Ro mahazo agnatin'ny indemnité de logement io misy ny atao hoe revenu complémentaire. Ro mahazo sécurité na garde du corps na antramo na bureau na mitondra izy amin'ny lalana plus chauffeur. Président koa izy manana chauffeur anazy mazava ho azy. Io ihany koa ny azon'ireto ministre reto carburant. Président koa izy mahazo carburant anazy automatique. Pitsopitsony amizay mameno miandalana egny ny entretien automobile, ny entretien la maison, azonareo jardinier, etc etc. Tsy ho tian'isetsika jiaby zegny. Atsika amizay midriky après ro ministre Blanco Abreu mahazo 10 millions par mois. Rio atsika mizaha amizay gouverneur. Eto ny magnapetraka fanontaniana za amindreo mpahay lalàna. Ary zegny nikoragnesiko lalàna ny moaly hoe atsika tamin'ny fitondrana ny ongana igny atsika nidredrana ny volana hoe ino mailana gouverneur nefa atsika manana préfet, atsika ao ny tanàna sasany misy PDS. Atao ino basy gouverneur nefa natsika misy préfet. Ino ma différence les gouverneurs et les préfets? Napetrako fanontaniana zegny il y a quelques semaines passées tamin'ny fitondrana. Or agnatin'ny constitution zegny nataondreo tamin'ny 2010 tsisy raha io. Fa noho ny pody teo ngarajoela tamin'ny 2000 et quelque nazy navy teo nagnabotoboto malagasy jiaby nagnano ordonnance na taratasy izy hoe fa agnapetraka gouverneur. Nefa ny ro edy niady tsy fisiany io fagnandravagna io gouverneur io ro navy teo tamin'ny 2009. Ka tandrignasa gouverneur tsy haiko loasany ary tsy haiko raha ilagna izy. Atsika manana préfet, atsika manana PDS, atsika manana maire, atsika manana jiaby. Nanjary soski na nanjary akolagna vi le gouverneur amin'ny fitondrana atsika agnanovagna gaspillage de l'argent. Ohatriny karaha manana gouverneur araiky. Karaha gouverneur araiky 5 millions d'ariary par mois. Gouverneur 5 millions d'ariary par mois. Gouverneur araiky. Ro mahazo indemnité de logement, ro mahazo carburant, ro mahazo véhicule particulier. Aboko arakaraka ny déplacement ataondreo amile carburant à part azondreo piasaindreo amin'ny faritra na district na amin'ny province misy ro igny mbola mahazo koa ro carburant agnabony antitiny. Tanareo zegny mampipetraka fanontaniana hoe ino jiaby le fandaniam-bola ataon'ny fanjakana ny fandimby jiaby teo. Amaragnatsika izy amin'ny raha ty resaka député. Maro anareo magnontany tegna hoe ino mary masan'ny député ary impiry midriky bureau ro.
Ny député atsika jiaby maefa mpandrafitry lalàgna ary mpanala lalàgna. Atsika maefa roa mivory indroe par an, 60 jours fois 2. Ino raha azondreo? Ireo député reo ambarako anareo mikarama 3 millions ariary par mois. Tanesa 3 millions d'ariary par mois. Fa zio izy koa natao compte amy tsipimpiendraha avantage raha jiaby azondreto député reto matatra 10 millions karamany député. Nefa ro karakory 2 mois am début du mois, début d'année, c'est-à-dire oui bon mois de mai tchok mois d'avril ro mivory première session ro boko mivory en fotoagna zio pendant 60 jours. Après io barake sambody antanàna anazy mizaha mitandregny mandrafitry ny raha misy antanàna anany. Lever la main, baisse la main, mamaky loi, mandrafitry loi pendant 60 jours nefa eo jijy. Ino mahatoko hoe environ mety matatra agny amy 10 millions d'ariary reto ry zala assemblée député reto. Azaveko tsy lavitry karaha zegny koa ry zala ao amin'ny sénateur. Azaveko ino amizay avantage-ndreo? Déjà reo fa mahazo 4x4 gratuit, na de hoe fa tapagna amy karamandrozy igny. Atsika jiaby mahita tseniky na regny atsika mangarahara hoe est-ce que vrai ou faux ou mariny ou vandy. Adosiko aminaka hoe 4x4 amiagna reto député reto ma tapaka mariny amle 3 millions d'ariary-ndreo sa mandeha mariny. Tsy vitan'zegny les entretiens, les pneus, les pièces, tout ça mbola tsika vahoaka. Mandrangotry fo ro bon ty alefa amboarigna ary amy mécanicien vidigna pièce ary amy autopièce alors manongana ambony. Ino aveko hoe environ 10 millions parce que faute ro mahazo carburant, ro mahazo tomobile, entretien tomobile ro les députés volanko, hein? Les transports d'état de déplacement ro akoatran le carburant azafady azondreo par mois izy koa ro misy déplacement. Asa hoe député zegny hoe baka antany misy izagny andeha agnatin'ny session Antananarivo izy hitondra 4x4 nazy carburant ampiasainy izy avy Antananarivo nazy igny remboursé nazy igny ifeiny fanjakana. Hitanao reo raha karaha zegny. Tsisy hafa karaha io koa fiaignandry zalahy reto ao amin'ny sénateur. Mba ataovanareo zay zegny compte firy milliards io zegny lanin'ny fanjakana uniquement amreto ataoko hoe tsara fiaignana a Madagasikara reto. Ataoko tsara fiaignana ro les salariés meilleurs à Madagascar reto fitondragna reto ny président, ny PM, ny gouverneur, ny sénateur, ny député, les ministres jiaby ro. Nefa ny atsika vahoaka amy karaha motriny. Atsika miasa 7 sur 7, 365 jours. Atsika amy karaha motriny. Ndre gonim-bary tsy voavangary karama atsika.
ndre gombary tsy voavanga ny karamatsika trosa mibaby trosa hitanareo amizay zegny ohatra karaha hoe ataondreo somatsika ataondreo tourbillon karaha topiso mantsaiky taloha atao mpitady masilaka eo amizay tsika nodiny tany maiky io fa ireo magaga ny mampalahelo amizay toizako koragna atsika mpianatra mangataka bourse basy tivitry mahazo atsika ny mpikarama ny mpiasa-panjakana ny syndicat mba mitaky fiognana mba mitaky hoe fampiakarakarama figadrana namborana président syndicat vo mikoragna vola na pesosy ny syndicat na ny mpiasa amin'ny orinasa raiky menasegna gadraigna nefa ny anao mizaha amin'ny administration le direction sy ny sisa regny karaha mandroko tsy mihetsika ro misy véhicule de fonction sady hitondragna famille lerany week-end férié vacances mbola carburant bahoaka boka amy volatsika vahoaka koa agny fagnaro nefa natsika kadalendro hoe tsy ho asiagna ny fandaniam-bola magnino tsy ajosinareo karaha manareo magnino tsy ajosinareo le avantagenareo na karama tsy ajosinareo tsy magnino adoso le avantage ambila sambagna boka amposiny andafy aty aty tsisy ministre ifendry fanjakagna tragno anao mipetraka amy tragnonao ma ministre anao mikarama tragno anao koa tsisy tragno anao magnefa tomobilinao tompiny anao mandeha amy concessionnaire zay tianao Citroën Peugeot BM tsy haiko Kia ou je sais pas Hyundai pesosinao tompiny fa tsisy pesosiny mpanjakana fa mitsika vava be balarora be ro tsy maevoko sady tsy miasa loha igny le volaniko fa elaela hoe fitondram-panjakagna atsika magnano fiaignan'ny ankodavitry tsy mahevoko mihina tsy mahevoko mitady mampalahelo zahava fotsika zio mba mitaniako ny ro mba masiake ro mivolagna hoe mangarahara raha ataondreo transparence raha ataondreo 3 jours ty ro magnano nino fikondoam-pirenena otrino dépense landreo zio 3 jours vola baka ia est-ce que hoe anareo nagnano LFI loi de finance aia agnatin'ny loi de finance misy vola aboakanareo agnanaovanareo ty fikondoam-pirenenanareo tsy haiko lohany ndraiky vodiny ty maro fitondragna nandeha teo ny fandimba nandalo nagnano fikondoam-pirenena tsisy raha niova dépensiny be andeha etsika anareo boko avy amy volagna anakanomaly andeha andafo globe be safira 300 kilo nefa nareo magnano gaspillage ny vahoaka amy tango voaomana zara fa mahazo anareo amy fikondoam-pirenena eau vive tsy haiko Evian café dité croissant raha madinidiniky azala zany ve le hoe fiovagna na hoe faovagna
apetrako amitsika vahoaka fanontaniana apetrako amitsika aminakaza manokana zany iza raha io ino fivolagnandreo zy fikondoam-pirenenandreo io aminaka io tsy fikondoam-pirenena aminaka io zaika be ny kristianina fotony na ino mariny ikeko hoe ny FFKM ny ray aman-dreny ara-panahy fa ino mandeha idirany FFKM amin'io fa ino ilagna FFKM amin'io ndrehanareo mpitondra fo mifandimby teto ataotsika hoe ray aman-dreny mpinoagna ro io azovy taminareo mpitondra nifandimby teto mba nitandregny nagnaraka nakasitraka nagnatanteraka zay ny volagna nataony reto FFKM teto indrindra fa tamin'ny faraparany tamin'ny fitondrangay TGV Andry Rajojo ny cardinal ny lehibe ny FJKM ny etc ny tsisy tsy nivola hoe tsy mety le fitondragna ataonareo mafy amin'ny vahoaka raha ataonareo nitandregnesanareo fa niany isaka taona na isaka fitondragna miova fikondoam-pirenena fikondoam-pirenena mihina niova telo andra zay efa otrino atreniko vola laninareo amin'ny kitapom-bola mpanjakana ary raha io tsy agnatin'ny loi de finance zay naviako nivolagna hoe ilalagna andeha fidinareo agnatin'ny tsotapolo andra nareo mivory amin'ny assemblée tsy mba zaza ndraiky anareo ary amin'ny tragno maintso nosy kely ary amin'ny sénat ry moa pour de vrai moa raha ataonareo io sa cinéma aminaka cinéma aminaka io cinéma que de bla 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 ialako tsiny anareo ray aman-dreny mary fa aminaka anareo magnano vorovory ny amboa fomba fivolagna tsy ako atanareo nagnasamo pera pastera tsy ako nino diakara tsy ako nino koa zoko be non aminaka anareo magnano vorovory ny amboa tsisy raha tapaka misaraka fagnorobody koa fivoriagna na hoe fikondoam-pirenena nataonareo tety tagnatin'ny 30 taogno ndraiky tagnatin'ny 65 ans nazaotsika indépendance atsika tsy tokony ohatrany atsika tsy tokony karaha io fa atsika ino copie collé nio ihany nio Alexis ihany Kotzafy ihany Alexis ndreny ray aman-dreny ara-drazagna fo tsy tandrignesanareo tsy asianareo fotony izy tsy akaiky ny FFKM tsy hitako atsika izy boka iamby iza boka tsika résultat raha ataondreo agnatin'ny 3 jours ty hoe fikondoam-pirenena aminaka volaniko io tsy fikondoam-pirenena fa io zaika be ny mpiny kristianina point barre fa zay kazakadalegna zany hoe mila poudre mila ankalefa vahoaka baka ampalemy vahoaka hoe fa mifagnaraka ny malagasy de tia fiavagna baka ampidigna amfahalalagna mba idiran'iregny setoany masantoko nandrobaka atsika teto ny lefa regny baka hoe fandamigny fa mifagnaraka fa nifandefitry zegny problème tsika malagasy on est trop bon mais on est con
zegny atsika trop bon fa atsika con aleo mbarako ny marigny ke io raha mampagaga za personnel gaga nagnino oui fanifaniako anao zany le lalàna tsy jirendrô ozy aminao lalàna tsy jirendrô zegny niavy eo agnabony lalàna zegny niavy eo agnabony lalàna atsika vahoaka vo ambanin'ny lalàna zegny raha misy nefa ny voatsela tiako ny moaly na niany président le respect mon colonel Michael hoe tsy asiagna tsony fitokana ary monsieur le président ko misy makaty anao manognanao voalohany donc tsisy karazoko be zaza raiky tseniky nikaiky anao wala tseniky nisy walaola taminao nefa za managna contact anao atsika jiaby teo président atsika jiaby teo mon colonel nagnano raha zegny anao navy eo za tseniky nisolelaka za ndraiky eto magnamia solution magnambarany tsy manjary eko tsapako regninao ary hitanao ko nisy olo tsy nankasitraka premier ministre voalohany teto donc za rango amy premier ministre jusqu'à amindro 29 nomeny premier ministre fotony nagnino atsika jiaby mahay io premier ministre io misy casserole io premier ministre io pe problème teto amy tany sy ny fanjakana nagnino izy nomendreo ministre premier ministre fotony ino olondrô za teto fa nivolana iry zalao amin'ny assemblée nationale ony magnapody atsika agnatin'ny firenena potike tanky assemblée io monsieur le président tsy ravagninao tsy poteinao eto atsika tokezany avany atsika jiaby mene premier ministre io olondreo taloha ary atsika jiaby me agnatin'ny ministère jiaby napetraka anao io mbola ololon'olo taloha aby regny maty vazaha misolo vazaha baka atsika zo ialako tsiny za koa micontre za micontre amy famarignana raha tsy manjary fa za tsy micontre raha manjary maro ne raha manjary hitako na io za tsy mivola maro raha manjary hitanareo aboakanareo za misy ny hitako za tompony mahita aloha za tsy mikitiky za tsy vola fotony aiko fa raha tsy manjary tsisy fiantrefany amy vahoaka fa nio ihany nio za tsy maintsy volagna zala za tsy maintsy volagna mampalahelo le fitondragna atsika ataonareo jeu de tsy haiko jeu monopoly tsy haiko na jeu de toupie Madagasikara zahava nisy fotoagna vitsivitsy teto zany vola mikasiky le préfet à Madagasikara na mia solution za tamizegny eto za mitodiky amy ministre ny intérieur rango tamy zovy zala raiky baka antignana agny ty tokely Justin za fa mivolagna raha ty koa misy tsy fanjarian'ny filamina fifidiana a Madagasikara amin'ny intérieur voalohany pirany raha tsy manjary na fifidianana député io na fifidianana maire io na nomination préfet io na nomination direction io ny ao amin'ny intérieur ny tompony andraikitry tsy tafidriky anao zao misy problème anao ein ny ao amy ministère ny intérieur problème iboahany raha jiaby io
io tsisy baka tany hafa baka ao iboahan-draha jiaby io na direction zegny amin'ny administratif na préfet de région zegny ya préfet de région na ny préfet district sy ny vorongony na ny maire na ny fifidianana député ny etc baka amin'ny intérieur ao problème c'est ny ACC complémentaire agny le problème mipetraka eto anareo ndray gnano fikondom-pirenena karakory reo ratsy mandriaka reo koa tsy alaminareo ravagninareo construinareo de bon et de bien moaka fonareo nde gnano fikondom-pirenena io ok ça marche moaka 65 indépendance ala nio ihany io pays riche rano motra ijaliagna noho ny fitiavategna zahava mitodika aminao za ministre ny intérieur eko anao s'en foutiste matoa tsy nataonao le ataka nataony vahoaka nandatsagna liony taranaka malagasy tsy jirenao zegny ministre ny intérieur fa anao koa nijery zegny anao koa narary na misy avanao donc voa ny latsa-dra tamire fitondragna na famonoagna olona ataony fanjakagna regny anao tonga saigny fa ianareo ministre ny intérieur no tegna forongotry ny afo somenareo topi amizay président ndray président ndray za masaky mivolagna asako atao pariazy ndray Jésus Christ ataotsika président de la république mbola tolonenareo antopi noho ny fitiavategna anareo fikondom-pirenena zany tsy haiko ny raha mamekimeky anareo amizay za teto fa nivolagna taranaka manjafina ambelany Ravatomanga ndraiky Rajoelina ndraiky Tsaik Christian mahazo vanga mahazo force matoa raha jiaby io sarom-bainareo fa tsy le vahoaka nitolona namoniainy nandatsatra zanaka zafy ralana bavy tary nijirenareo fa nio ihany io anareo koa amizany nomination ny moaly non franchement mampivolagna ratsy mon père sy ny évêque anareo ary masera sy ny pasteur ministre ny intérieur atokonao afa benga mba mitandrignesa vahoaka zay eny nitolona anao nitolona anao ministre ny intérieur amtaneo bataia anao nitolona anao koa fa naveo tandrignesa inona mpitolona vahoaka amboara raza la fa tsy eo anao tamina za misy tamy de ino tamina assemblée izy mipetraka io tsaiky magnanginy tsaiky ministre aniny tagnilany ton mialatsiny aminao fa agnaranao fa hitako za koa nagnapetaka anao agnarana ministre ny intérieur anao mibabababa koa karaha ataony aujourd'hui chevie maïs io izy io mipetraka io lohanany karaha gantoko fa zegny ito boka agnarana ambarako anao gantoko ministre ny intérieur anareo fa mivolaniko reto gouvernement vaovao reto asa io koa fa tsy leonareo fa tsy hainareo mantrapy-ialagna dès le début nefa anareo magniky nefa tsisy raha manjary mampameloko ndre vahoaka fo fameloko aminareo
Anareo amin'ny gouvernement volaniko zay vahoaka koa ny meloko aminareo e so tsy hainareo indrindra anao premier ministre vahoaka tsy mila anao empaka anao tellement eny vahoaka loatra karakory anao azo konteko amin'ny ratsy dimy zay maro telo donc na roe azo kokontegna aminareo membre ny gouvernement ao mba manapanahy fa miala zay abonty Boriko Faniry soa maître Yanto point basta tsisy koa gaskara zay boka fanazo virus vava be fota amin'ny reality vitary na avy amin'ny député izy na avy amin'ny ministre eo balaye agny koa boka igny tsisy rapari bonaneny malagasy raha mameky izy zay matolona nataonay anao karaha ny volana tamin'ny assemblée gaskara hoe za agnisan'ny voalohany tariky vahoaka hidina an-dalabe niananao navanao tamin'ny assemblée taminanao député gaskara feson ministre de culture mialatsiny aminao zandry gasy izy io mambaranareo vitany vavabe tary tagosy tatsatori mitondra zo aviany zay 5000 place eo mbo isy fo fotoagna tadiavanay place fa zay zao 5000 io parce que mbola mafana mbola maro ny tsy maty voalavan-kibo ndraiky tsy maty tarondran-kibo amindreo mpitondra taloha reo ny raha misy nomination nomaly zanaka manjafy ny mapara orange TGV mandariny voanky zay regny nomenareo zegny tsara igny etiny tadiavanay nandronganagna rajoely fa regny ndraiky nampody ministre ny intérieur oh aza ataonareo veli-tegna fa nagnambahoaka fa efagna io koa mba nagnambahoaka e anareo ne magnano veli-tegna ao raha zay ambarako isan'andro ataonareo veli-tegna rango amin'ny député jusqu'à amin'ny président république azafady zalahy koa NMN trano nabokany eto ary moniny dadabe tsy dintra fo zay ny doko tamina raiky 16 ans iny ambelanay 28 2028 zay ny vote izy niala normal fa zay nandatsika lony zanakanay ralahinay asidinay anabavinay malagasy karaha zay anareo naveo vous êtes tous des abrutis Boriko ary fikondoam-pirenena ino fikondoam-pirenena zegny important parce que ry sasany mila agnapody olondreo zava fo boka reo amin'ny assemblée ao maromaro roa misy affaire maloto sangavignandreo assemblée parce que ce sont des députés ny tany saiko teto ny moaly azovizovy reo fa ratsy agnatin'ny politique igny sangavignandreo baka reo arovagna mipody amin'ny assemblée reo atao nomination amizay oh préfet aty préfet ary areky non monsieur le ministre ny intérieur poseko aminao question zandry lahy valia question nakaty zay ne problème nareo ino ma raha vozonareo zoky be valia za angata za émission spéciale atsika zay masaky fasafasa aminakaty tadiavo apetiko aminao question monsieur le ministre de l'intérieur mba définisavo amizao be tsy nandeha l'école edy ino ny abrogé ino ny nomination ino ny affectation ko tsy hainao ame cours du soir anao frère accéléré koa gratuit fa tsy préfet baka atsimo andeha lefanao andrefa préfet baka andrefa alefanao fovoantany préfet baka fovoantany andeha lefanao avaratra n'importe quoi
hainao asanao frère zay nangataka fangovana fiovana dikan'izay alahelo akory mila madio fa zay tsy mila le olo bakary mipody am'le volagna anakarangoela hoe ataonareo velotegna raha ty ataonareo copain copain copine 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 copain io miroly eo amizay nareo daka atao efa miasa ny filan-kevitry ny ministre parce que nisy nomination ino nomination affectation ny misy fa tsy nomination maro zalahy maro mpianatra administrateur ny boaka l'école ndraiky ry sasany matoe tsy mahazo poste fotony tsy magnano politique karaha nareo kofa tsy loko politique miaraka aminareo tsy amenareo poste anareo mila olo misolelaka anareo minono anareo igny amenareo poste miaratsy anao ministre ny intérieur zalahy kofa tsy hainareo asanareo miala maro koa n'olo mavita mitondra zo io hoe la même chose marigny raha volaninao jo nandeky an-tragnotragno raha ty nipodiky eo fo aieza la préfet sasany 15 ans 10 ans en district araiky tu trouves ça normal ministre ny intérieur normal izy magnano magoy boriko mianatra maherany tanora tsy amenareo place tavoboaka amin'ny administrateur civil amin'ny école normale ny mahay lalagna tsy amenareo place fa nareo mila nareo samby anareo za raha io ny marandraigny igny filan-kevitry ministre pourri igny aminakay igny tsisy nomination et nouveau que deux affectation tsisy abrogé ndray hely mialatsiny e bonsoir mon frère Joe mais oui atsika tete le début tsika nitaky fédéralisme rava institut rava administration rava assemblée ravagna sénat ravagna gouvernement écoute ça le bois de mondo eno izany niazo ndamosina amy teny gasy misy raha nataondreo tsisy tsy io président respectaviko izy ajaiko izy parce que haiko izy tia agnano fa nareo mila mapidiky parasity habitude de con nareo agnatin'ny fitondrana baka izy andeha ataonareo ratsy izy io tsy ratsy amin'ny vahoaka fa toetsaigninareo magnodidigny zao ny ratsy nipetraka premier ministre nivolagna za teto nivolagna olo jiaby hoe ravagna ro amy primature ao fa olo ntsay Christian e ravatomanga ny ravagninareo tsy ny ravagninareo azovy tamitsika teto tsy nahay eto tsy fitiavagna olo fa ny tsy nanjary atao amboary azovy tamitsika teto tsy nahay problème mbikiny soi-disant député Sainte Marie nanatsonga izy tam place ministre ny vaisseau ministre ny justice affaire ny raisa magnino izy niany mipody eo magnino izy acceptegna mipody député la même chose député ny Rivony Mamo miaratsiny zalahy nivolagna zay ravagna seny io nareo koa andeha vividiana fa koa mbola io fo seny asiako pomme de terre fitombenagna anaka zay nivolagna zay nagname solution tsy jirenareo parce que ketragno antragno copain copain copine copine copain o amizay nareo fampila normal anareo ataoko hoe vorovorony amboa
sisy raha tapaka fa ngorobody samy balaoasy fa rango tamy Justin tokely fa nahitagna piratina carte d'identité district jiaby fa nivolagna za indrindra nivolagna teto fôtony raha io taminay eto Tadiego Bilbe Ambanja Bariobe taonisy piratina carte d'identité be indrindra plus rô baka antignana de mbola io koa raha ndeha ataonao ministre ny intérieur non mais attends oh aza magnano raha mampisoty olo apo koa zay ndeha hagnano korota any korotagny zao be koa vahoaka zay ny tolona ary zay nitariky le tolona ndreny oataoata teto nataonareo zegny anareo volagna anareo membre ny gouvernement zao io azovy aminareo membre ny gouvernement nijoso tamy terrain azovy aminareo membre ny gouvernement nivolagna teto nampisy jery vahoaka nampifao vahoaka masaky mivolagna anareo 29 ans plus premier ministre anareo goaka io mbola nampodinareo fora Vatomanga Tsay Christian Rajoel anareo bokoa nde mivolagna aminakao hoe efa ndeha hagnano fikondom-pirenena parce que anareo mila mampody Rajoel mila mampody Vatomanga mila mampody Tsay sy ny firongony mialatsiny matoa regny zanakanay regny avanay regny gasy karaha zay regny nandatsika liohan'ny tanindrazana ro mila raha mazava hempaka amy toetsaigny tsy manjarinareo ravagna assemblée ravagna jiaby mialatsiny zahava 63 député nareo firy député tsy mivory eo sasany andafy aty ary le sasany andafy aty nagnano magoy tsy politiky fa volam-bahoaka détournement de fonds CLD nagnitsy aragna nagnitsy samboriny agnisan'izay député Jocelyne nandeha eo vola CLD mba raha izy Moktar regny gouverneur any Majunga magouilleur regny nianina agnasarina agnatiny afakandro Christian parce que c'est vepan le monsieur aujourd'hui nefa eo mal mais non c'est bon avoko c'est bon ampidiana amy Rajoela fitondragna koa fa zay raha tianareo atao ambla fampihinan tsy fihinanao ay mialatsigny e nomination nareo tsy mamango tsy pas un nomination ny filan-kevitry ministre nataonareo nomaly c'est une affectation ambarako anao zay ministre ny intérieur tsisy ino ty abroger raha nataonareo nomaly affectation ny fidiko iran'ny zandry igny nataonjovy lalàgna mialatsiny zalahy mialatsiny fa nareo mandreraka tadiavinareo koa ibody amy taloha tsy mahazo mivolagna vahoaka andeha gadigadrenareo koa vahoaka zay raha tadiavinareo parce que raha nahazatra anareo volagna aminay avaratra agny foro zatra mangety zatro miogno mbola izakeo izy iny tsy mikoafy zay mba ravoravo nagnano arrosazy nino efa rosory zalahy setoany masantoko regny non keko ro iny mbola io
Vatategnandreo loha sy fa jerindreo magoindreo mbola nandesonareo eo. Mialatsiny zalahy, maro aminareo ministra ao ny tokony nadoso ary tsy tokony mitondra fanjakana fa nareo tsy mamango premier ministre anareo voalohany. Nomination? Quelle nomination? Affectation, oui. Angatako aminao, monsieur le ministre de l'intérieur, mba azave aminaka définition raha telo reo: abrogé, affectation, nomination. Izy koa anao lehilahy zalahy miambigny za mitandregny, fa raha nataonareo noaly affectation fa tsisy abrogé ni nomination zegny. Fermez vos gueules. Justement, ne volanko joy io ro député reo dezy magnano zegny tsy horita raiky mangeriky vato-javy fentay fa ro député reo tegna tsy manjary rango ampitariky reo jusqu'à ny madinidiniky andisondreo, c'est-à-dire manomboka amy président reo tegna tsy manjary. Anao niza nomination non, attends, anao mba iamby any misy ino filan-kevitry ministre niany mbo ambarenao mba mitandregny mba raha vaovao. Ino raha vaovao? Tsisy raha vaovao. Anareo ndre mangala taka tsy hainareo zalahy. Koa raha fa tsy niteny vahoaka fa nandoa fa niboaka fero vahoaka nagnandoa hoe fa tsy mila TGV, tsy mila mapara, tsy mila ora na mbola regny nampodinareo eo. On va aller où? Nivolagna za moaly ministre ny tourisme d'après volagna nataony général Lilson mikasiky ny nosy madiniky jiaby. Nareo nare ministre ny tourisme amin'ny volagna? Non, et tsy volagna parce que elle s'en fout. Elle s'en fout, ministre ny tourisme e. Maro koa zalahy manafy mahera e. Maro manafy managna solution, managna hevitry mavita mitondra zalahy. Za teto ny volagna koa mbola ro sojabe ndraiky ro mena gigony politique ro iankigna atsika. Atsika io e, atsika io volanko aminareo. Atsika sady tsy magnano pas avant pas carrière fa tapitry fa tsisy eka io koa arrière andianatsika. Atsika fa migogno afara. Atsika fa tsy agnatin'ny barème internationaux foiky hoe aia moa Madagasikara zegny fa tsisy, fa tsy hitan'ny barème internationaux atsika e. Zegny ane nivolanko taminareo teo, normal ro avy eo tsisy jery zaha fo baka karamandreo ndraiky avantagendreo. Mampalahelo atsika ro tsy asa lohany zegny hoe ino depuis 65 ans zay atsika mandraraka liotsika sambokasiko mandraraka liotsika. Atsika tsisy frontière miady amitsika na hoe asa tsy haiko Tanzanie ou Mozambique ou Dar Salam fa atsika samby atsika fo fantatratra. Non, mandini atsika ry havako aby, mandini atsika. Mampalahelo le toetsaigny ataonareo le malagasy e. Atsika jiaby zao boka iaby ho tapitra mare boka io
ino fikondom-pirenena tsy haiko fikondom-pirenena oui Boricot. Quel fikondom-pirenena? Raha tsy mahita ino fikondom-pirenena ataonareo io. Zay ka be ny mpivavaka donc zay raha ataonareo. Fa koa nareo livola aminaka fikondom-pirenena, vous fermez vos gueules, point barre. Ary ro magnano fagnovagna. Fagnovagna n'ino nataonareo io? Io misy fagnovagna nataonareo? Ka zegny izy. Mba tandrignesa le raha nangatainy vahoaka aminareo. Tanteraha raha nangatainy vahoaka aminareo. Fa azo ataonareo loam-boto le raza raha. Nareo nefinatry mahita vahoaka latsa-drà, mahita zana-bahoaka maty. Fa ziko avy anareo maty igny, anareo tsy mety nifody vava. Nde nareo agnanaovagna arrestation ampaningegna amy tribunal fa nareo fa wow. Intsaka vahoaka latsa-drà. Za teto nivolagna, amboara aminay avaratra agny fa agny tegna couillon. Couillon! Les 13 députés aminay agny ialako tsiny, ils sont des couillons, des bourricots. Les maires, les préfets. Non? Tampoko ronagna doso, préfet nay Diego i magnangy. Ranabavy Hermine. Zay tsy raha nagnambaranareo, zay nisy problème tamin'ny Ranabavy Hermine. Olo tsy tokony adosonareo, adosonareo. Olo tokony adosonareo, tsy adosonareo. Fotony iny copain. Zany eme antony préfet Nenosy be tsy adosonareo e. Parce que olon'ny PDG sady olo toanany Olivier Mavaly. Zegny tsy asaiky anareo mitosy préfet Nembariobe. Mbarako hoe dossier. Zay tsy faly mamalia. Ary zegny tsy asaiky ministre ny tourisme nivola après général Lilson. Nangataka zany moaly ary ampodiko niany madame tourisme ministre. Raha nivolagn'ny général Lilson moaly igny ataova décret d'application. Asa tsy hainao koa zay madame ministre en tourisme. Fa ziny ndray nivolagn'ny général Lilson moaly igny. Zay vahoaka mbola tsy mandro loha. Ataova décret d'application. Anao ministre, droit-nao magnano zegny. Ampidianary amy député ampandalova amy Sénat anao boko appliquer là igny. Concernant volagnany général Lilson moaly ane anao madame ministre, parce que raha io mikasiky tourisme. Tsy anareo jiaby na selfie TikTok tsy haiko nino a Facebook. Gouvernement brouti reto. Bourricot oui. Za teto fa nivolagna ane. Hoavy apotiko aminareo vahoaka raha ambarako ty. Mbo regninareo raha volagny zoky be zegny. Mbo hagnano coup d'état, vrai coup d'état ro io. Io ro vohegny hoe. Mbo ataondreo raha zegny. Ary mbo sakindreo. Parce que nagnino tsy sakindreo ambara eto. Le olo étranger tsy haiko azo avy nagnano coup d'état etatra igny. Nefa nanareo tamin'ny Paul Rafanoirina anareo papapapapa nataonareo alay une dans le monde entier. Fa magnino araiky tsy ataonareo?
Fotony misy olonareo, misy copainareo agnatinao, misy lafamianareo agnatinao tsy sakaboaka. Aza atao haiko. Fa nitadiaviko agny dossier fandrany dossier io azoko hitako. Publieko eto za magnaboaka izy aloha nareo. Nareo so majery ny vahoaka loatra. Préfet-nay io fa tezany io. Vahoaka ny Ambario be fa mitete mitomagny amy raha ataon'izao aminay eo. Ino tsy agnatsoanareo izy? Fotony olony Olivier Mafaly, olony Ravatomanga, olony Rajoelina Tsay Christian, parce que mandafy tanànanay. Zegny le tsy asekenareo magnadoso zao e. Ministre l'Intérieur mivantagna aminao volagna dikan'izegny. Fa tsy anao magnano lohany gantoko amin'ny assemblée rio. Ke zegny izy ry havako aby. Anjaratsika vahoaka mandiniky. Tsendriky un mois, raha ataonareo fa tsy manjary. Or, président nagnamenareo 2 mois, zay vahany maty. Zay vaha. Ko 2 mois io ambesany amy toe-tsaingy ratsy ataonareo zio io. Ah, monsieur le président, ravagna de maintenant sehatra. Ravagna de maintenant gouvernement nao fa tsy mamangy président. Nio ihany nio Alexis ihany kodjafy ihany Alexis e. Ary filan-kevitry ministre, affectation raha ataony. N'importe quoi. Maro mpianatra zay miambigna anareo tandrema, za zoky be surtout. Za miambigna anareo olo boka ia ary olo nino andeha apetraka anareo secretnao fa fampitanatsika. Eto za mivolambolagna anareo. Zay zany ka Diego maro misy cerveau, maro mahay raha ary malio io secretnio. Maro aminay mavita mitondra zo. Marigna ane volagnandreo zandry baka Tamatavy regny. Tsy olo baka Bimapeko otsotsoragny andi tondra raha Tamatavy. Marigny koa raha volagnandreo zandry igny. Tsy rantakinay vahoaka apetraka anareo. Nino ma rantakinay? Fédéralisme. Apita état fédéral. Apita inty budget provinciaux. Amblazy mitondra volanay. Tsy me mitondra zay amblazy magnoaka meky. Me mitondra zay sauve-qui-paie zay roso. Fa tsy anareo agny. Club 48 agny. Capitaly agny andeha girer rany amy province. Oh, zay ty fa be fary elatra. Avy amin'ny irany Ratsimbazafy. Ary elatra nikizy izy ka mandeha. Lana zay mitondra tanànanay. Sinon amblazy agnano demande indépendant. Amblazy ay province dio koa angataka indépendant. Zay mampizanareo karakory tondranay izy. Kofa tsy tenareo ny angatanay moramora. Asa atao le fampisaram-baza igny. Sasany zegny mbola izy député vafabe tsy ekeko io, tsy makasitraka an'io basy toliara io za izy navy ao vavanazy mifody ndray basy toliara tsy asiany korano. Peupleny zay baka vafabe fo izy tamy propagande. Aia peupleny io e. Nasiany vola, même izy amin'ny assemblée ao tsy nasiany vola peupleny. Jiaby moravava jiaby, karaha mosipany Mazenga. Ndray misipany Zabel mbola masiro. Ke zegny izy ry namako ry vahoaka ry havagna jiaby. Mandinetsika. Zegny nahavianay tamy voalohany ny volagna hoe atsika io tseniky naboaka. Ary tseniky tafiboaka. Nio fo nio. Bla 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 maro. Aia olo baka amy gouverneur ry nomegna ry hoe apetraka ry hoe olo baka ry hoe atao ry hoe nomination, que de nomination, que d'affectation. Non mais attends, oh!
sisy raha niovako ny orango anareo gouvernement mipetraka tsy hitako za aloha tsy nahita ino raha niovana andesina roko anareo 29 volanko ny hitako volanko arefo zay ministre eko tsara place io fa ny irsoa mety raha ianatra aparan'izay boriko jiaby magnapetraka veloma amitsika jiaby amin'ny magnaraka koa ciao bye